አጃይብ ሜ ቪዲዮ ከነ ገፈዳ ኦሮሞን ህዝብ ከመውደድ ከኦሮሞ ጎን ለመሆን አሁንም ሲበደሉ ከጎናቸው ለመቆም ለሰከንድ ከአይኔ ከዚች ስራ ታመልጥም አንድ ነገር ሲሆኑ ቀድም የሚወጣው እኔ ነኝ ለነሱ ማለት ነው። በቃ I have a promise for myself ለራሴ ቃል አለኝ። ያን ቃሌን ደግሞ እስከ ዕለተ ሞቴ ድረስ እሄድበታለሁ። ማንም ሊያስቆመኝ አይችልም። አንድ ሰው ማለት ነው። ብትችሉ ኑሮ እስከ ዛሬ ታስቆሙኝ ነበር። ይሄ በራሴ ፍላጎት ነው። ማንም ወክሎኝ አይደለም። የትግራይንም ህዝብ ስወድ ሳከብር ሳፈቅር ድምጽ ሶን 24/7 ስራዬንም ልጄንም ሁሉ ነገር እንትቼ በፀሐይም በበረዶም እዛ አስፓልት ላይ ስወጣ ቃል አለብኝ። በቃ በሐዘናቸው በደስታቸው በሁሉ ነገራቸው አብሬያቸው ልሆን እስከ ዕለተ ሞቴ ድረስ ማለት ነው። የፈለገ ነገር ቢመጣ ማንም ሊያስቆመኝ አይችልም። ኦሮሞን ህዝብ ከመውደድ ኦኬ አኮ ደጋ ጅርተን ከነቹዳ ሼን ኩንጀቹዳ ሎዛ ቲዲኤፍ ጀተቹዳ አኮ ደጋ ፋሲ ትራ ጅርተኒ ኦሮሞ ሀደ ኡማተቹዳ ራኪን ኢሳ ዮሳ ረከተኒ የሮ ሁንዳዩ ብረዳ በዳ ንጃረዳ ከነሞ ዋናም ንጀዴቲ ሚቲ keessa kootirraa maddee haga guyyaa gadi bu'aa boolloo haga guyyaa addunyaa kanarraa deemutti nan deeggaraa namni kanarraa na dhooguu danda'u hin jiru fedhii kootiin deeggarii jedhameetiin miti yeroo an akkasitti rakkachaa ture san kan na bira dhaabbate ummata oromoo kanaafan deeggare ummata oromoo waaqa jettu jechuudha qoma isii dhiibbatte jechuudha intala Tigraay gara ta'u jennaan ijoollee oromoo mucattii tanaadhaaf maal gochuu qabdan beekamtii kennuufi qabdanii beekanama akkana yoo namni isin deeggara gaafa namni isin deeggaru immoo jum gaafa namni isin deeggara immoo waa harka dhaafi yoo inni isin irraa garagala immoo lafaan dhaya maaliif bakka nullee barachuu qabna waan namni nama godhu akka namni ta'u san barachuu qabna akka ambi nama godhu san gaafa inni isin deeggare ol kaasi gaafa inni isin garsi buuse immoo lafaan dhayi maa inni haga yoomiti ta'uu danda'a mee amma immoo viidiyoo lammaffaatii waa'ee paarlaamaa irratti jechuudha waa'ee mindaatiin kan wal qabatu ሞርሚ ከሰው ሞ አመለስ እንደገሳ አላገፈኑ ቪዲዮ ከነ ደሞዝ ማሻሻያ በተለይ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የተቀጣሪዎች ማሻሻያ አድርጋለሁ ቢልም አብዛኛው ደሞዝተኛ ግን ከ1000 ብር ከ2000 ብር በላይ ጭማሪ አልተደረገለትም። ስለዚህ እነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች ኑሯቸውን እንዴት እንዲመሩ ታስቦ ነው? በኔ በኩል ቢያንስ መንግስት እንደው ሌላ የማርኬት ቫሪያብሎችን ትቶ የውጭ ምንዛሬ ለውጡ ኢን ተርምስ ኦፍ ዶላር ያመጣውን ለውጥ ሊያካክስ የሚችል ጭማሪ መጨመር ነበረበት ብዬ አስባለሁ። አንድ 12000 ብር ደሞዝተኛ ከምንዛሬ ለውጡ በፊት ወደ $300 $350 አካባቢ ያገኝ ነበር። አሁን መንግስት ጨመርኩት ያለው 1000 ብር ነው። ወደ ዶላር ሲቀየር ግን ደሞዙ አክቹአሊ የሚወድቀው ወደ $150 አካባቢ ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ጫና የመንግስት ሰራተኛው ወደ ልመና ወደ ጎዳና እየወጣ እንደሆነ መሸፈን በማንችልበት ደረጃ ዘገባዎች እየወጡ ነው። ስለዚህ ይህንን ፕሮፐርሊ አድሬስ በሚያደርግ መንገድ የደሞዝ ማስተካከያው መስተካከል ነበረበት። ጭማሪው ለዛ ትልቅ ትኩረት መስጠት ነበረበት ብዬ አስባለሁ። ኦኬ አኩማ አርጋ ጅርተን ከነተቹዳ ሞርሚ ጉዳቱ ከኤጀቹዳ ፓርላማን ረቲ ፓርላማን ጀቹዳ ባጀት ዳባላታ ቢሊዮን kuma 500 fi 80 lama raggaase jechuudha birrii kana irratti wal mormii guddatu ka'ee garuu namicha kana dhuunfadhaan hin jaaladhu jechuudha garuu waan dhugaa jirtu kaase fadha irraa dubbachuu barbaade malee jechuudha dhugaa jirtutti jechuudha yeroo ammaatti hojjetaan mootummaa jiraachuu jiraachuu hin danda'u mana kiraayii kafalachuu hin danda'u badee bulaa jira jechuudha birrii isaatu waa takka biifin jechuudha cimmaaree nama yookaan dabaltiin amma jedhamu kun illee baay'ee isaan jechuudha akka inni kuma jedhee iyyuu miti 600 700 jechuudha maaliif jennaaniin harka caalaa hojjetaan mootummaa gibira kafalaa jechuudha gibira dhaabbataadhaan gibira guddaa kan kafalu yoo jiraate akka hojjetaa
mootummaa hin jiru jechuudha. Kanaafuu yeroo ammaa jireenya hojjetaa mootummaa maal fakkaata duraanuyyuu harkarraa gara afaaniiti amma harkarraa gara afaanii sunillee hin jirtu jechuudha. Amma yeroo ammaatti qooqa bula jechuun hin danda'ama. Guyyaa keessatti jechuudha duraa yeroo lama nyaata amma yeroo takkaayyuu nyaachuu hin danda'u barbaadii isaa barsiifachuu hin danda'u akka ilma namaatti jiraachuu hin danda'u uffachuu hin danda'u akkama amma sadarkaa kadhannaatitti ga'ee jira jechuudha. Hundi kan kun immoo dhugaadha waan ta'eef irraa dubbanne malee dhiiroo deeggarsa namicha kanaatiif miti jechuudha. Garraa dubbadhe ani hin deeggaru namicha jechuudha. Garuu immoo dhugatu ka'e paarlaamaa kana keessatti namichi dhugaa jiru kaase waan ta'eef malee namicha hindi biyyaadhi isa hin deeggaru jechuudha. Ammallee mee viidiyoo tokkotu jira Dr. Abiy waa jedhee mee haa dhageeffannu. መሬት ዝም ብሎ ሐሳብና ገንዘብ ስላለው ሰው ያገኛል ኢትዮጵያ ውስጥ አያገኝም እኮ ኮኔክሽን ይፈልጋል ኬስ ሰፈር ነህ ምናምን ተብሎ ነው የሚሰጠው ይሄ ነው የኢትዮጵያ ሀብታምነት መንገድ ይሄ ነው የኢትዮጵያ ሀብታምነት ፈጠራ አይደለም የኢትዮጵያ ሀብታምነት ኮኔክሽን ነው ባለስልጣን ኪስ ውስጥ እየገቡ መዝረፍ ነው እያንዳንዱ ሀብታም የራሱ ባለስልጣን ጀሌ ያለው ኤጀንት አለው ባንክ አምጣም ይልበት መሬት አምጣም ይልበት አንዳንድ ሀገር ሀብታም ማለት የሀገር ምሰሶ ነው ሀብታም ማለት ለመንግስት ፖሊሲ በጣም ያስጠና ሐሳብ የሚያመጣ የተቸገሩ የሚያግዝ ምናምን ነው በእኛ እንደዛ አይደለም ተለጥፎ ነው ያለው እያንዳንዱ ቦታ ላይ ዶክተር አብይ አህመድ ቢጉ ጋጅርቱ ገዲ ዶዶሰቹ ዳው ሃላ ካናቹ ዳ የሮ አማት ተባን ቀበኛ ብሪ ቀባት የሮ አማ ለፋርቀቹ እንደሰው ኖ ኔቨር ለፋቀበቃ ብሪ ቀባት ለፋርቀቹ እንደንደቱ ጎንቁማ ለፋርቀቹ ከንደንደቱ ብሪ ናማ birri nama kullama wal bira jiraanne taanaan birriif namni wal bira jiraanne taanaan lafa in argattu jechuudha abbaa qabeenyaa sababa taateef lafa argattu jechuudha kanaafuu abbaan qabeenya biyya keenyaa parasaayitii eenyu irratti maxxana dhaqee kaabinee irratti maxxanaa jechuudha isatti waa kennaa asiin immoo lafa argataa jechuudha namni uf danda'ee abbaa qabeenyaa ta'e hin jiru hirkattuudha hirkatee wal irratti hirkatee deemaa jechuudha abbaan qabeenyaa kaabinee irratti hirkataa kaabineen immoo abbaa qabeenyaa irratti hirkataa hunduuyyuu wal coccorataa jechuudha wal coccoratu malee waa argamu waan ta'eef kan immoo Dr. Abiy Ahmad waan irra ga'ee fakkaata kanaafuu kan ammoo tarkaanfii fudhachuu qaba jechi qoftaa irra ga'uun qofti irraa dubbachuun qofti furmaata hin ta'u kan jedhudha jechuudha amma isin immoo subscribe share like comment gochuun immoo hin dagatinaa isin jedhan nagataa